Pozdrav svima ljudi, sa vama je skupina youtubera koji se zovemo Hrvatski Gamebox. Znači naš kanal je napravljen prije 3 ili 4 dana. YouTube je učitao sliku kanala, kanal i to sve. Znači ovo tu je naš prvi video u kojem ćemo vam reći što ćemo sve snimat i ko smo, znači ko će sve snimat. Znači mi smo 1, 2, 3, 4, 5 smo. I znači snimat ćemo razne igrice, gameplay, reviewe, unboxinge, vlogove, challenge, ali to malo kasnije, zato jer u početku ćemo sad snimati igrice. Molimo da se predstavimo svi, ja sam Kokta. Ja sam Frka. Siman. Triviti. Ja sam Prititi. Ok, ako malo su možda tiši jer smo, ovdje smo u okolici prirodi smo, u lijepoj našoj. I evo ga. I sad ćemo se svi predstaviti. U lijepoj Sad ćemo našoj, snimati a ne to. ružnoj vašoj. Ajde, sad ćemo... Šalim se, samo Šalim se. Ajde, sad ćemo svi se predstaviti. Ja sam Kokta i evo ga, ja ću reći šta ću ja snimat na ovom kanalu. Znači ja ću snimat Fifu, snimat ću sa i ovim ostalima u pozadini. Znači snimat ćemo neke challenge, kop u Fifi, GTA zezanje u gradu i misije. Minecraft, preživljavanje, onda Minecraft, ja ću raditi kao Frka, GTA 5, onda Fifu 17 ću ja snimat. Svašta ćemo mi snimat, ne moramo sad I snimat ćemo serijale, recimo ja ću snimat potraga za Desert Templeom, Jungle Templeom, u Minecraftu s ovim ledovim strukturama, probat ćemo ići u Ender, probat ćemo ići u Nether i te serijale, ubiti Ender Dragona i tako. Da, znači igrat ćemo Minecraft PA, na početku ćemo igrat Minecraft 5, to je Android Minecraft, znači možemo ga skinuti na Android mobil. Na serveri. Da, na mobilnom telefonu ćemo ga skinuti, a poslije ćemo malo, evo ga Siman, pošto je on malo profesionalniji u tim nekim stvarima, pa će on skinuti nekakve te aplikacije. Znači ja i Siman imamo jednog prijatelja koji zna, onog od jučer, on zna skinuti te nekakve servere za Minecraft, on će meni i Simanu reći što trebamo skinuti, pa ćemo onda mi pozvati ove Prititija, Trivitija i... Što nisi rekao, radit ćemo također i PS4 igrice i Xbox One igrice i radit ćemo na servere. I igrat ćemo također Roblox, koji smo igricu zaboravili. I znači svašta ćemo igrati, očekivajte brdo igrica. Triviti, šta ćemo još raditi? I kada dođe neka nova igrica, isto ćemo nju snimiti. Ja ću, na primjer, dobivat nove igrice pa ću ih onda snimat. Znači on ima PlayStation 4 pa će skinuti nekakve Ja ću, očekivajte! Očekivajte da će Kokta snimat Fifu 17 također, ne samo Fifu 16, zato je snimat će na Xboxu Fifu 17 i to je to, još ćemo nešto, ne znamo što ćemo još raditi. Budemo vidjeti sve kad dođe vrijeme, kad napunimo supste, kad lajkujete, u komentarima nešto napišete lijepo. Nisu dobrodošli ovi ružni komentari i hejterski komentari, tako da to već da unaprijed znate. Ne, mislim mi ako nam neko napiše taj neki hejterski komentari, ako nam napiše... Što da u budućnosti ispravimo, to možete napisati, nemojte sad hejtovat baš ono. Ne, mogu oni hejtovat, ali mi se nećemo obazirati na to i kad dođe nekakav, možete napisati komentar, na primjer u videu, znači lošija grafika, malo onako. I nema komentara kako oni sub za sub i to ubijamo. Da, ili recimo čim napišete, ali možete to raditi kad napišete recimo prvi da ste napisali komentare ili tako, onda to je, možete raditi što god hoćete u komentarima, samo nemojte prostačiti, to ne želimo da prostačite i ne želimo da se svi kao vodu, no, tako rečeno tako,
Da budemo u prijateljskom odnosu. Znači ako bude neko imao, znači ako nama budu, na primjer, pošto ćemo svi imati GTA Online, Trivity mislim da će ga dobiti, možda, dobit će i znači onda ćemo snimati zezanje po gradu, ali znači ako se nama potrošimo sav novac na akauntu, a na akauntu potrošimo sav novac na GTA, nemojte onda pisati u komentare ej, Kokta, ej, Trivity, ej, Frka, Siman, ovaj, onaj. Znači nemojte napisati da ćemo vam naš akaunt na GTA 5. Da. Znači nama to ne treba, mi možemo skupiti novac, nije problem. Znači, i duplirat ćemo hajstove. Nema dok na početku mi imamo negdje, da vidite da mi na početku igre, dok krenemo snimati, da mi već imamo negdje oko 10 milijun para. Nemojte si misliti da smo mi sad tu creative, kako bi se rekla ovaj. Da je Bog! Da ne hakiramo ili da ne kupujemo rank i da ne kupujemo novce prek stranica i tak, jer to je meni bez veze. Da, i FIFA coins nećemo. Ako budemo imali nekog sponzora, na primjer, ako budemo sponzora imali ono, znači mi ćemo ga reklamirati, rećemo u svakom videu ako želiš jeftine FIFA coince, posjetite to i to, instant gaming ili tako neke stvari. Kad dobijemo nešto, ako budemo dobivali ikad poklone od Gearbesta i Ben Gooda, Gearbesta, napravit ćemo znači review da smo dobili to i to. I eto ga tako, znači bit će puno stvari na ovom kanalu i... Ja mislim da bi tu završili klip, jel tako? Pa da, mislim da isto. I veselite se, pišite u komentare lijepe, to sam već rekao, i uživajte uz naš kanal i podržavajte nas da dopunimo i do 100 milijuna subscribera ako treba. Tako da vidimo se na sljedećem videu. Znači bit će i još ovih, kako se zove... Dobro, Kokta, budi što rekao u budućnosti, ajde. Da, reću ja to. I to je sve. Vidimo se u sljedećem klipu kada budemo ga napravili.